Oke teman-teman, selamat malam ya. Hadir lagi bersama kita di sini. Nah, kita lagi menikmati Tapino ditraktir sama calon dadai. Dadai係啊，海參啊，今晚哎呀有好多嘢食啊！食到9點喎，依家幾時9點3係咪啊？9點。 Ora enek sampean. Iya, mungkin bapakku gak apa-apa oleh bapakku. Bapakku malah gak apa-apa. Umi? Iku aku mau mi. 咩好味？生食啊！ Boleh gini kan nganu. Aneh lah. Dulu kah? Lu sih wo? Itu paling lagi di setem kok. Ini tidak 都要 bidang. 啊，全部都要。 Dulu kah? Ada urung mepan. Cetekane nang ndi cetekane? Diumpak loh ini. Sumpah. Berapa pedes sih? 要淥一淥， Dulu ah. 加排骨， Ya就假啦。 Urung ngomong loh. 淥一淥擺落去先，擺落去等佢滾。 Gorong. Yuk kuan sih. Sumpah mau saya lagi di Lho iki bumbune, Mbak. Iki apa enak? Iki sapa iki? Ya aku kok double soalnya aku masih banyu ah. Daripada anu yang Ya iki supaya enggak manyu. Pluk-pluk ini baru mangan, guys. Ayam. Coba kuyan. 等佢滾啊！ kayak 滾到全部齊晒喺度啊！ Yan saya lah. 叫啊！ Oh mau tayampu ya? 哦，飲杯飲杯。 Oh, hy vọng có gì thành công á. 係啊，成功。 sẽ hậu Sự sinh hậu. ada gimong. 身體健康。 Đây,大家咁話。 Sabar toh sayang. 滾啲滾啲。 Urung ngomong cemplung no. 等一陣。 Alat malah. Yang Tanga lorong dyan. itu. 未滾啊，未滾。學生食都得。用咗牛肉。 Đi cái áo dụ thì mày dùng dụ à? 係啊，呢啲羊肉。 Đây có dụ. Itu apa ngene iki? Cái cả tụi nó đi bao dừa à? Áp ba lần. Apa 有 lan 冇加 kok? 大火啊？ Hả? Ya. 加大火。 Nó lên đi cái cà tai phố. Nó lên đây à? Terus kecil semut. Mola sama. 係咪大火啊？ Ôi. 大火啊，細火啊？ Bây giờ mua Oh, iku paling gede. Tai à? tai chỗ lagi. 可以大嘅呢個。 Iya. Plus anak gambar plus sih Masih gitu. pol maksimal. Hati-hati panas. Chế tắn á, tắn tới chân á, gì cả, siêu lúc là Tham tôi là bây giờ lộ, khoan khế ra thì còn đấy Anak kayak pancake tengah di Khoan khế, Apa pancake? tomat. 賣真係食到 ayo sen ya, 嗰啲似 chi tí sen, cái ăn ổ phải bảo Kau yang ini konsen carry 嗰啲唔好攞。 sayur-sayur. 用少啲。 à, 陣間再少啲。 Yang ada vitamin ada gizinya. 包個大紙啊！ Enak, Mbak Nek? kayak Nasi ini enak mas Maya, tapi biasanya kupat aja biasanya. Kayak bunga, teh bunga cục pha kayak ada rasanya Enak. Enak. Banyak. Enak, Mbak. Enak juga. seger, Seger malah Jos. ada manis, dan manis salah. 開始滾啦， Lho kok loro nang ngono siji kene? 落料， Oh, wis loro. sẽ lama 擺落去淥熟佢。 không ạ? Tambah kuah macam. Terus ini sate pedes tulisannya. Cái sate, Sate pedes serius tulisannya. 嗰邊辣。 Sate spicy. Jadi kalau Kang luput sih. burung, Nah, itu salah lho iki kanggo maem sing kanggo Iya. nganu iki. pha Kacung iya meneh. Iki sepagi sampe gak ceplok. 嗰啲要淥熟。
Bumbu, lok saya. 海鮮唔賣，你要肉熟啲。 Ano, hama sampai lok saya. 生食， Lok saya lama. 你要食嘅放入去。 Sakit deh. iya 買呢啲得啊，呢啲熟啊。 Oh, ini hoa. ini mbak piringnya nih Tahu aja, thank you. soalnya kematangan loh Mas Andrew di anu kira mas makanya sampai nongkoin itu aduh menongkok nih kono iku balik lu ya sing kuwi sing kosong iku Balik nang ndi, Mbak? iku ditumpuk ning kono kok jipuk wonge soalnya kan wadai kan dienggo pada dadi meneh Lama. saya masak kematangan Delek ini Mbak. Nah, sampean delek. Sampean delek. Nah. Lha sampean gak mangan. tetep mangan Oh, sampean nyepak notok ae. Wah, aku yo mangan yo. Seneng, Mbak. Tapi nek mangane kakean yo ngelu deh. Hmm. 羊肉、海鮮，跟住嗰啲慢慢食。 kayak lamu tulisannya Wagyu Wagyu A5 karo Wagyu Mbak semendangan ya Aku dulu lomboknya kok gak pedes ya? Hah? Gak pedes ya? Berarti diseletus aja lomboknya. biasanya nek lacu yaune sih mas lacu yaune Enak. Jujur lagi ya, Len, mau pedas. ayam Gak pangan lombok. ya wedek Mbak yuk kulit payu mana aku ya Apa itu, Mbak? yuk ikan giling Loh, dia rasanya, Mbak? Enak. ikan giling Ya, kental ya, so. ayo masak. đi còn này Oh, gede dagingnya. Dagingnya gak usah oh sorry dagingnya gak usah dicemplung no, dicemplung no arepe dipangan ya, Mbak. hah Dicemplungnya harus dipangan. Nek kecuali dicemplung lah terus. Enggak. Enggak pedes ya? Iya. rambut dah tanggal lacu ya Enggak. Tak remus ya. Oh, masih ada dalam. 요즘 나이야 그냥 제가 Dia lah ya kena. iya benar Terus kita di sudut. Ben. Ada tuh. Iya nih kamu. 보이시는 다 한번 Alam-alam, Pak. Yung luksok din. Không phải bảo à, nhiều cô sẽ không phải. Yung luksok din.
Enak ya punya. Sampeyan gak tahu ngomong video ini sampeyan penontonnya ora udah live tau sampeyan Enggak. oh tak kira pantesan kok meneng Bersyukur jalannya. kalau memanman sih memanman sih Iya, enak ya. Bumbunya mah enak banget ya. Bumbunya enak banget. Enak. Enggak pedas tapi Asin nggak? sin. Temen nggak? Men. Juga cuka dan enak. Itu enggak, masa? Cuka hitam. Ini kote pahel itu. Kamu neng di mana? Oh, kayaknya temlongnya enggak nganu apa bagian-bagian itu rada enak kan. Pakaian. Deling, lanjutkan deling. Jangan pakai kendor. Haji. Itu Iya. Teman juga. Saya tidak memakan makanan itu. Ya enggak. No. Gak senang ya? Berisik. Lalu Hongkong kan senang ini. Makanannya tempe sama tahu. Oh, ini bisa enggak? Senang. Ini deh kan? Belum mbak. Coba bang. Bu. Enggak asin. Enak. Wah enak. Enggak asin. Ora dicemplung no ini mbak. Terus Nggak begini tau. Iya mas delok Pak asline. Jadi yang lek kematangan alot malah. Iya. Nah ini ki wis. Pak aku senenge buku. Itu udangan dan pilih. Enggak mbak. Udang loh mas. Enggak. Masa gak mau udang? Seafood itu urusannya bojoku. Iki apa iki jenenge? Nah, kulit tahu kulit tahu. Boy sini apa? Babi ya mbak. Udu, mau tulisannya itu baru ya. Tapi ora tak pesen. Pentol lagi. Merah apa? Iwak ya. isi ya? Cheese. Cheese. Keju. Wah tambah warak ya sini keju. Serundeng kan? Serundeng ya Allah. Masa iya ada serundengnya? Nah, ini kok aneh-aneh gini. Sama? Dari iwak enak jadi. Masa? Iya. Kayu Pak. Gak enak ya? Apa sih? Panas ya? Panas. Lah sampe nang tes mateng kok kompor Panas. Sisi ya. Iya. Sampai urap. Doke anu, Oke boyo. penting. Oke boyo mbak. Lah ngomong ini kejadian itu nang pasar aku. Sayur juga. Sayuran nang pasar akeh jadi. Pangan kok malah. Mana sih? Daging-daging. Siput-siput. Paling itu ujit, itu sektor.
Ngomong kuat ya sih lantai. Udah panas. Udah yang jauh ya, nggak ada. Tapi ya bodoh kok wong ku lek ngopo ya wae. Iya. Kan jatahe wong papat. Nah, wong papat telu kan wis 12. Sak karepe sak mampune awake dhewe nek awake dhewe iso akeh yo pesen akeh gak apa-apa. Adone foto. Tapi kan kudu tintane kae. Tapi asline berarti apa bangkrut ya? Hati. Hati lah. Hati lah. Ora berarti ora mungkin buka. Sak kuat wetenge awake dhewe lho. 100 200 itu kalau orang wis kayak 370 piro, 200 iki game model iki wis cukup kok. Biasanya nek buah-buah yang baru nek mana? Enak. Enak, Mbak. Aku yang jupuk loh yang ini bahaya. Oke. Aku yang jupuk. Langsung jepok itu sayur. Go, daging lagi, let's go. Iya sama. Enak dok yo. Bapak ya. Bapak itu mana rek? Aku gak bisa dijupuk, Kan Mbak. jepok dhewe ya, Pak ya. Aku gak usah dijupuk no. Nang kene cek akeh, Mbak. Sampai nang kene, Mbak. Aduh. Nang kene, ora nang kene, Bule. Bukan sampai kok. Terus lagi. Pak Yuni sama ini kembali mateng kok dong. Warak. Oke teman-teman, Warak. baru sekarang perjalanan mele-mele gitu ya ki. Tolong ya. Laren cek. Rene rek, rene. Tolong ya. Laren saya ikut dilanjutnya. Mas Andrew kamu udah nggak? Nggak. Nyapa nggak kamu sih? Aku favorit. Mau desa. Yo sampean entek no, Mbak. Aku wis ngejak Belum tuh. mati. Ngejak tukaran mangan seafood ini. Alergi ya? Enggak. Oh. Nggak. Pak seneng aja deh. Halo guys. Oh, sama main MBA. Cukup ya. Mantap. Iki. Iki ngawur iki ya. Iki. Ora kok sing posing bacokan ae iki piye terus kan. Nanti. Oke. Tak isi. Wes ya. Wes sampai kedul-kedul. Terima kasih yang sudah nonton, sehat selalu. Panjang rezeki buat kalian. Apalagi yang terakhir. Tetap sehat dan makasih ya Mbak. Aku buat terakhir. Sampai lemas-lemas. Bye bye.